Akhensa ku va mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel hi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ku na un'wanyana ku ri ni tsakise ku loko ni endla ti-contact vanhu va ta vutisa swivutiso a xihundleni. Guys, ku na mhaka leya va nge ya Red Room Red House ne. Ni tshama ni khe ni byela vanhu vo hlaya ni ku loko hi vulavula hi Red Room Red House hi vulavula hi tin'anga leto khendlisisa vanhu ku vanhu va kuma rifumo hikuva va khendla, hikuva va dlaya maxaka, hikuva va dya swakudya swo karhi, hikuva va endla timhaka ta masangu na swilo swo karhi. Se sweswiwani ku na liya ya ku loko i ya a Red Room Red House va ku a wu attend minkosi liya i ntiyiso liya. Loko mo languta vanhu van'wanyana lava va nga ya ndhawu liya mi languta minkosi leyi va yi yaku a va yi nkosi wun'wana na wun'wana. Mi kuma ku va attend minkosi leyi mi kuma ku i minkosi ya maxaka ya vona yi le kusuhani swinene, ma vona hi kona va yaka kona. Kumbe loko va ya ka minkosi liya ya maxaka laman'wanyana mi va languta ni mi nyika homework, mi nge n'wi voni a ri kusuhani na yini na casket, mi ta n'wi vona a yimele le kule le. Van'wanyana va vona na ku seletela loko u ta nkarhi wo seletela a va seleteli, i yimela le kule le. Van'wanyana va vona a va voni na mufi because swilo leswiya swi va byela ku yini a wu fanelanga i va i ri kusuhani na munhu loyi a nga lova. Ivi mi languta van'wanyana va vona loko va kha ku vabya munhu wa ka vona a va yi a xibedhlele va ya va n'wi pfuxela. A ni ma swi vona ku a swibedhlele swin'wanyana kumbe a xibedhlele ma swi tiva ku va ri swi nga endleka i ya i khe i vuya i khe i hanya kumbe i vuya i lovile. Tanihileswi mi swi tivaka loko nghena swibedhlele nghena hi mavabyi yo hambanahambana loko hi ri vanhu la misaveni. Na loko o twa ku hayi va ri ka swimanimani kwala mugangeni or kwala tikweni ku love xihlangi xo karhi or i n'wana wa 3 years or n'wana wa 2 years or n'wana wa ku velekiwa i vuye xibedhlele or ma 4 days 5 days i va lova, a nge attend nkosi waloye. A nga va a ri munhu wa xinuna a ri munhu wa xisati. Se mi va languta vanhu lavaya a va attend minkosi, a va voni mufi loko a etlele vurhongo lebyikulu a bokisini, a va tlakuli bokisi or a va tlakuli casket. Van'wanyana va vona ni le masirheni a va ngheni no nghena. A ni ma swi tiva ku loko ku ri lomu nkosini ku na lavaya ma ni twisisa loko ku fika ku ngheniwa masirheni ku ta fika ku pakiwa timovha ivi ku yimeriwa nyana le kulenyana ku kha ku dyiwa mabulu. Kumbe loko ku va hi ri minkosini a ku ngheniwi na le tendeni ku yimeriwa le kulenyana. Loko va ku nkarhi wo tlakula i casket or wo tlakula bokisi a nge tlakuli no tlakula i ta yimela le kule le, ma vona. Se mi ti vonela, be careful hi vanhu lavawani. I homework leyi ni mi nyikaka yona, fambani mi ya vona leswi ni swi vulaka. Dankie.